ni guhakiricia kwa cia tata esi I want to understand kugia na thayo na karaguri ni kumaanisha tugie no thuna na uria no menya unajua mimi nakusikiza juicy tata esi no anegenaga ukiuga gasai nyimbo ciakwa ndaheanire ciothe cinagwo koguo umekuwa na mashugu kutoka hiyo reconciliation mimi ninashuga mambo ya shai ni njui kurora na ni ndirarorete wetha muno na ni postete ngagwa kuna kuja kushikana nyimbo ithe ndwarakaraga ukanegena kutoka last week that is it ndarakarire ni riri githaiga ndirarumwo na ni ndiramenya uma uria ndiraremwo urarumagwo nu ni andu manumire hindi no Esther mathi maria na karanguri kuonekire ni nie mundu tondu karo ni ani commentera niguo kuonekire tondu ni ani commentera so andu makiambia kurumana makianjia kuga ni nie ndarekondire teaser audio area yarekereirio area ya hindire ni warikana hindi ya bande ya rekordio ni wairimu new fans makiandika go Facebook magi comment ndia tirire hau no ndaigire ngigwa urungiuga ati na ni andu ni mariganagirwo tondu ngiuga tirire ona mwana ucio ndio thiine wake tini ndamurekondire mundu ni oikuria rekondagirwo to ithe ni ndirigeno ni matware rekordirwo ti conference call no anga gwikondira kana ndungirigwo ni kuria wa rekordirwo ngiuga tirire ni ndaigwa uru muno ongikorwo ni nginya wega wakwa wothe ndihitwo na uru na hau no ndagweteire nyimbo ngiuga tirire ni ndaigwa uru muno oiko nginya ndirarumwo na nginya uri ratuma numuri ni aramenya uma sometimes rimwe githaiga reke ngwiro na korwo no kio na korwo no ngai uriku turatungata rimwe tutibati gutinda guku tugikanyagwo na ndeto cia mahendi tau muthi gukanyagwo na ndeto iria ciragitirwo nona onigeta umuthi wakanyagwo na ndeto cia mai tondu ni wakiugire na ngurui no ni undu ati mutana kanyagwo hamwe wicicokire kumanya thaa ici tukumukanyagania hamwe muri atatu tondu wa riri ngojea mi kuna vitu bado nataka kuelewa ugiuka ukira mafansi maku uheanite nyimbo ciaku ciothe kuma rwimbo rwa mbere nyimbo ciaku ni Triza waheire nyimbo ciakwa ni heanaga nyimbo tu uri tota tigo ko siku kipwati kwa kona no gukuria jeni nito ndo niwe waugire ni uri no menya tata you cannot tata like Gwirema. You cannot come and say Johera my fans Johera and your fans mena siuria because tugo kuohera yes na uguko tule nyimbo ni cia kukuma kiambere ni maheni kanima just you have already said it no ugire rwimbo cia Triza ni cia kukuma rwa mbere na ando ni maheanaga nyimbo hakuna kitu kubwa ando ni menda na giria nyimbo ona hindi andu mambirie kuruma Triza ni undu wa mundu ni mundu ithe tondokire ona online angiugagwo ithe ngire nyimbo iturite iheanitwo na riu gukuria kiurio rari mo gucokia niki kiurio utureheire ni waheire Triza nyimbo ciaku ciothe icio ciothe ainite ni cia werire andu makano amahenirie kana ni mwendanirie tondu ni ngumuria ari wonake ari uri musia ama kuri daji what was the agreement of these songs leke ne gukwira we mwenyewe ugatu tata tondu riu cieja andu othe ni mogi ndethaga peace if you want peace work for it just be honest nigetha riri na nikio ndagucokeria kwira ati githaiga kupeana nyimbo is not a big deal nyimbo zinapeanangwa ona ni no nderu waku ni waheanire wewe ulipatie Triza nyimbo zake sote ama ulidanganya fans wako just be honest about it there is nothing big ona wauga wamoheire ona ciothe nothing big ndandeanire ciothe ni kwendanirie mwendanirie tutindani gutie kundu twendanagiria nyimbo what was the agreement what was it the agreement yari riri githaiga hindi mweri hindi mwana ucio kire guku ri ni ndakuga hana Miriam hindi mwana ucio kire guku ri ndamenyaga ndangitura relevance na uhoro wa kunyua cai na gutindaga gipost niguo ngimwira nie ndi mwandiki wa nyimbo na ndio nacio no muthi na ndi nyimbo nyingi ngimwira Triza ni gukunengere rwimbo wine tondu ni ndurite nyendete mugambo wake uria oi nima ni ndurite mu support na ngamura ni inaga wega kuma ari okaire tukanini ngimunengere korwo nduokire ngimwira atiriri ungigathie wende gukagora wike wega uigwa ati ni ndagwikire gitio ya undu wa gitio ngikenda gucoka unjike wega no wega so rwimbo ruru rwa keri hindi twathia kuraunci rwimbo rwakwa nduokire ngimwira ndwaikana rwimbo rumwe tondete Triza ainage o mweri ngimwira oya rwimbo rungi ngimune rwimbo rwa mundu koro mundu ni mundu wa kurigana so hatiri handu hari na bara ono muthi ndire undu njiguaga muru ati tondu nyimbo icio cikukane nacio kana kurathi atia
fata wakwa wari agie gitio na nigetha ona tugithi ku perform tugithi kundu ko ndirathi kundu kuinari tugathiaga nake agathiaga emo-ini to nyimbo ni ineanagwo nyimbo ni tuheanagwo na tirwa mbere na tirwa keri nyimbo ni iheanagwo githaiga so uhoro wa nyimbo ri is not a big deal na muthuru akithe watoro twatura gukwa nigena igane we wendagiria watoro inaga nyimbo cia watoro so hiyo si kitu hata si issue kwangu about nyimbo. Sasa wewe kwa hivyo wewe huna sida huko na sida na Teresa ni uri ndageri I'm trying to look your difference na kile tu matari mani understand deodo ile tu ne kuona ta Teresa arona ta muthuru wake ariwe mwega kugira after nitwarikia maundu mothe that was the reason yenye tu ni keep distance hatiri undu ngeni twekanite nake hii mkutano yenyu mwasemanagia muthondeke thayo katikati ya Baubash na Karagũ kwa hiyo recording yote hatusikii mahali wanaobana msamaha kana mabiriria kana heneke mutinetie tondu ariri itakiguite tondu the recording is starting as a very high note ona newe wewe ndio kifungulisi mu recordire nyamu yo yari kone kure kondo githa igatwarithie mathaa mana kone nyamu recordetwo nyamu jeni ni twaririe 4 good hours yari nyamu ya mathaa mana kugo tondu twambiririe thaa thita nginya thaa 10 cia gugikia koguo mu recordire ngwĩcia arekondaga o harĩa araigua atiriri haha no hote guthukia gitama kia andu ayothe na no hote kumahurithania othe tondu waigua nyamu iria o harĩa turaria tu na Esther harĩa turaingĩrĩra harĩa turachangia ri hau no ho hekiritwo tu no kuria we Karagũ araria kundu kuingĩrĩ gutire kundu kurekondetwo so andu aria manyitane uria wa recordire nyamu yoko ni Karagũ ri atumite nyamu o kuria nie na Esther turaria nigetha yandikwo o ria ko gwa Karagũ ri ni kiugaga tondu anyway niwe wa amewanika ameipeana kwa Purity nimesikia Purity akisema ni Karagũ sasa ni nini alikuwa anasema nini hiyo alifisha ndikwaria ni ndiri undu ngigwaria ngwaragia maundu maria me uri we aroka kumukaranga wewe hau urarwa uraria cia thurari ndurenda gutwira niki kiwahitha let us tell us munafishanga fisi alafu inakuwa twire tu we will not judge ithu no guthikiriria mundu akathi on twithikiriria ndeka 50 niki kiuga ati niyo 4 hours niki aragia tondu ariri hena indo I'm asking that on the Baubash igethi Facebook ya Baubash kuna vitu mingi ana post unaona auga nginya Karagũ auga you know tell me what was that reke ithi ni ndiria mwena wakwa reke Esther nake abate arie mwena wake tondu riri ni ndarie nyamu cia online no ngikorwo we Karagũ ni aronire andike mwena uria wi online no mwena wake ndukanikwo ri ithi tutiakire hau na no tuiguaga na riu ri aramwanika na inyu mutirenda kumwanika riu muhana inyu ni inyu ng'ombe surely kufa makaga kufa dereva ni ndiwe tukinyite hau ingiwa ciothe ona ciothe anyway nitugukimenya sasa sijui nataka kupandisha kina Baubash sasa siwezi pandisha Baubash ukiwa hapo ni uko kama na huyo uke go fadithie guest because we may need you aya ekate yeah itobe haha haha nenda kupanda aizipanda hapa so siwezi mko-host atuwezi nini do okay mwena wakwa okay see that is enough wacha hiyo ingine Esther ongee wewe tumesikiza audio ni twagufatala ntuguita no problem wewe hata unaweza ka comment section no problem ona turenda kuigua tu no uguo ndeke Esther arie kukungi tondu we ni kuhota kwaria muno kungira no ni ndaria kiria kithimu ineno ati nie ona guthi guikara thina muthuri ucio na kurego the twathire githaiga ndathire ona good intention ndesirege no wega ndireka no tondu mundu ni ari mwega ekora ni ahitia ugisi ati ni wegore kana ni gwitura mwega nie ni join ndahitirie ni gu ati thina washa riu ni wewe umathi washa nishikwe ndio ginya Teresa ego kure kijone kana kuo sisi hata sisi hebu kuaona kinyone sawa okay ukuja hata hapa comment section just in case we need you unapada ama you need to speak okay au modo wothe tuigwe ya mwina maundu makwa nie ni maundu maria mothe ile na ndia gutumira UDC we usio tisai usio ni suru ni shanga